kwa Yesu ni kuzuri, jamani, kwa Yesu ni kuzuri, kwa Yesu ni kuzuri, usidanganywe. Nasema Injili ni tamu, nasema Injili ni tamu, no, Injili ni tamu, usidanganywe. kwa Yesu Ni kuzuri, kwa Yesu ni kuzuri, jamani, kwa Yesu ni kuzuri, usidanganywe. Injili Injili ni tamu, Injili Injili ni tamu, Injili wapendwa, Injili ni tamu, wewe usidanganywe. Bartolomayo alipokutana na Yesu kawa mzima, akapata kuona. Mwanamke aliyetokwa na damu alipokutana na Yesu akapata furaha. Ona Zakayo aliyekuwa mtu mfupi alipokutana na Yesu akapata amani. Kwa Yesu jamani, ni kuzuri. Kwa Yesu jamani, ni kuzuri. Kwa Yesu jamani, ni kuzuri. Unangoja nini uko kwa Shetani, wakati huku wenzako tumeona kuzuri? Wakimbie waganga uje kwa Yesu, wakimbie wachawi uje kwa Yesu. Kwa Yesu ni kuzuri, kwa Yesu ni kuzuri, jamani, kwa Yesu ni kuzuri, kwa Yesu usidanganywe. jamani, Injili Injili ni tamu, Injili Injili ni tamu, wapendwa, Injili ni tamu, usidanganywe. kwa Yesu Ni kuzuri, jamani, kwa Yesu ni kuzuri, kwa Yesu ni kuzuri, usidanganywe. nasema Injili ni tamu, nasema Injili ni tamu, no, Injili ni tamu, usidanganywe. Ona Petro akamuuliza Yesu, nimeacha vyote, ona nimekufuata wewe, nitapata nini? Swali la Petro. Yesu kamwambia, ukinitumikia mimi kwenye injili yangu duniani utapata mara 100 na kisha tena uzima wa milele. Jamani, jamani, injili ni tamu wapendwa, injili ni tamu. Ukimtumikia Mungu utapata mara 100, bado tena upo uzima wa milele. Jamani, jamani, injili ni tamu, asikudanganye mtu, injili ni tamu wapendwa, injili ni tamu. Mungu anasema yeye alipo na mtumishi wake ndipo alipo. Jamani, jamani, injili ni tamu wapendwa, injili ni tamu. Kwa Yesu Ni kuzuri, wapendwa, ni kuzuri, kwa Yesu ni kuzuri, usidanganywe. jamani, Injili ni tamu, njoo uone, Injili ni tamu, njoo uone, Injili ni tamu, usidanganywe. kwa Yesu Ni kuzuri, jamani, kwa Yesu ni kuzuri, kwa Yesu ni kuzuri, usidanganywe. nasema Injili ni tamu, nasema Injili ni tamu, no, Injili ni tamu, usidanganywe. kwa Yesu Ni kuzuri, kwa Yesu ni kuzuri, jamani, kwa Yesu ni kuzuri, usidanganywe. injili